Pozdrav gledalci, danas radimo Minecraft gameplay. Pošto sam ja početnik, ne znam ništa, totalni sam bot za igricu, ne znam tačno kako se igra, tako da ću ja samo snimati ovako ako budem još snimao tutoriala, to jest gameplayeva Minecrafta, samo ću snimati ono moj napredak i to, pošto da sam snimao odmah kako sam počeo igricu da igram. Mislim, gledali biste me kako provaljujem, kako se prave baklje, krevet, kako se otvara čest i slično. Mislim da to ne bi baš bilo zanimljivo. Pa da počnem. Ovo prvo vam što vidite, to je moja kao spavaća soba. Tu je krevet. Imamo vam vrata. Idemo. Znam zašto mi ovako bako, evo. Zatvorim vrata. Ovdje imamo jedan, kako zove, radionički sto, kao majstorski sto, imamo pecnicu, imamo dva česta, tamo su vrata, sad da vidimo šta imamo, da vidimo da imamo nešto se stavlja da se peče, sad vidimo, evo ovako, imamo ništa, sad vidimo šta imamo u čestu, da vidimo šta imamo svašta. U ovom kovčegu imamo svašta. Uglavnom u ovoj igrici sve sam sam provalio kako se šta radi, kako se šta pravi. Samo sam gledao par tutoriala, ono čisto da znam nešto osnovno u igrici. Ovdje su mi materijali. Da vidimo sad. Znači igricu sam počeo igrati prije 2-3 dana. Evo onda imamo, ovdje sam napravio ovako, vidite kako izgleda moja kuća s polja. Ovdje su baklje. Ja se izvinjavam, telefon mi je zvonio, ja se izvinjavam. Evo da nastavljamo. Ovo je kao veliko latinično H ili ćirilično dno. To ću poslije objasniti, prvo da idemo ovdje, vidite. Sad mi je trenutno najzabavnije da pravim ove kaldrme svašta. Vidite, mnogo kaldrme i mnogo baklji. Ovdje mi je kao neka platforma za pecanje. Isto tu je baklje. Imamo slučaj da padim, napravim sve ja tu i dole neke kao stepenice. Svašta, tamo je moja farma. Onda idemo ovako. Inače mi je zanimljiv ovaj mostić. Šta je još zanimljivo, ovaj most je vještački. Kako to mislim vještački, sad se neki pitaju. Lepo, ja sam prokopao ovaj kanal, tu dole nije bio, ja sam prokopao. Prokopao sam ga, ja tu ima isto stepenica kupanju. Slučajno, kao na primjer sad što sam upao. Samo mi je malo retardirana ova voda, zato što teče i s ove strane pada i s ove strane pada, ali jedino što je dobro kod te vode, možete da koristi kao zamka za zombiju, u slučaju da upadne neki zombi, on se ovdje zaglavi i ne može da izađe. Ali inače ovako mi retardirano izgleda. Idemo da se popnemo. Stvari, da vidim malo što ovo je ovdje ubrto, to nisam iskontao. Vidite kako mi voda nosi. Malo baguje, ali ne veze. Skontali ste. Što ne volim ovo kad 100 puta padnem ovdje. Idemo sad rečicu. Vidite kako retardirano voda ide. Ona je već. Malo je retardirana voda. Ja mislim da to trebalo normalno sve da teče. A kad već već tako retardirano, da idemo sve da retardirano. Ovdje je moja farmica.
Sada pričam zašto sam ovo napravio. Imam sa druge strane baklji. Samo se poklon. Zato što jednom sam se izgubio tamo na onom brdu i nisam znao da nađem put do kuće, jedva sam ga našao. I onda ja drugi put da sam se izgubio i postojalo ovo i ovako su baklje bile i ja lepo tamo pao mrak, ja lepo vidio ovdje svijetli i našao kuću. Inače, da nema ovoga, sad tamo negdje kad bi zalutao ko zna da bi znao da se vrati. Mislim, ne pomaže to nešto mnogo, ali opet pomaže malo. Sada vidite kako izgleda ono tamo sa puno baklje, platforma. I ono za 5 sam vidite, baš ekstra. I onda sad ovdje sam napravio kao jedna stazica i ovdje sam pisao svoje ime, Nikola. I tu kao ide put, ide se po tim slovima, opet baklje. I ovdje sad planiram da kopam dalje. Tu ja kopam dalje. Sad vidite otprilike, ne znam da se ovako lepo vidi da piše ime. Sad se pokrenu vidi. Ovo je zezno. Ovo mi je zezno tu bilo, a pisao sam cirilicu, malo zezno tu bilo ono veze. Evo vidite, Nikola. Inače, ovo je naš kanal Đoka Žika. Ja sam Nikola Đorđević pa mi je nadimak tako zbog prezimena Đoka, a moj prijatelj trenutno nije tu, on se zove Stefan Živanić, pa po prezimenu Živanić dobio, mislim dao sam mu nadimak Žika i onda mi tako dogovorili smo se da snimamo malo videoklipova naprema naš kanal, YouTube kanal i da vidimo kako ćemo ići to sa snimanjem i sve. I onda da tako posjetite naš kanal, imamo još onaj treći video snimak. Prošla dva video snimka mikrofon je bio pokvaren pa sam kucao. U prethodne dva video snimka smo radili kako da skinemo pesmu sa YouTube-a i kako da skinemo bilo šta sa interneta koristeći torrent. A ovo sad što ulazimo je moj rudnik. Kao što vidite, ono lijep, mnogo ruda ima u njemu. Kopao sam ovdje još. Onda što imamo ovdje još. Evo ovdje ima kao jedna velika prostorija. Tu sam kopao, ima dosta uglja je bilo, oko 100 uglja sam našao samo ovdje. Mislim, nije baš samo ovdje, ali u ovom cijelom rudniku. Oko 100 uglja sam ukupno našao. Ovdje sam isto nešto krenuo da kopam, ali pošto krenuo mi ovaj pesak da pada, pa sam se zaustavio s kopanjem. Onda imamo dole još da se razimo. Evo, imamo ovo. Sad lepo ovdje dole kad se iđemo. Vidimo da je ima 100 prostorica. Imamo ovo ovdje ovako kao prostoriju. Imamo ovdje. I onda imamo ovo je kao neki uzvičnik se napravio, kao uzvičnik sam napravio zato što tu dole sam kopao, nešto sam jednu pećinu puno zombija, paukova, kostura, skeletona i svega. Tako da sam odlučio sam da ga zatrpam i obeležim sa uzvičnikom. Onda ovdje planiram stavim krevet, pošto nekad po par dana ne izlazim iz rudnika, pa čisto da mogu da prespavam, da ne mora se vraćam kući da spavam. Isto ovdje ima tako kopao, ja svašta. I ovdje isto ima dole. I ovdje isto dosta uglja bilo, koliko se sjećam. Sve obeleženo bakljama, otprilike. Tako ja obeležavam bakljama gdje prođem. Stavim uglavnom po baklju da znam da sam bio. Po baklju 2-3 zavisi. Da li je velik mrak ili nije. Samo se penjemo. Onda ovdje ovo spoko da smo izbili. Tu baklja. Sada. Sad imamo ovdje. I ovdje. I ovdje. Ova
početna prostorija, pošto jednom sam zaboravio da zatvorim vrata, sad ću vam objašniti zašto ova ruka služi. Ako zaboravim da zatvorim vrata, ja provjerim ovdje, vidim ima samo zombije nekih ili skeletona, da znam da se spreman za borbu ili ne. Pa. Da vidimo ako se izađemo. Iz rudnika. Inače ova igrica, koliko sam ja skontao, u stvari stvorena je ono kao zamjena za Lego kockice, ona koja kao klinac koji je volio da se igra sa Lego kockicama, ovo je dobra igra za njega. Sad ćete vidjeti kako to izgleda kad krene da pada mrak. Ovo izgleda baš ekstra kao putić. Vidite vaš kup. I otprilike to je to što se tiče. Snimat ću još. Vjerovatno budem snimao još Minecrafta kao moj napredak, ali da vam ja sad nešto objašnjavam, verujem da svi znate mnogo bolje nego ja da igrate Minecraft, tako da vidimo se u sljedećem klipu. Evo sad još dođemo u spavaću sobu i tu ćemo završiti. Pozdrav, vidimo se u sljedećem klipu.